Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kini kilong ki katu kat ni na ki paso halor ke jingyap jong hybrid insafira lengdok maunai ibdang saus nem karta ibnak snong nongra nong lumbrei ha kasngi ublei khat sautrik nailur arjar pusan la ja ngai na plau ying lejong ha kapot prabaje men step ki bahi yang asam kasnong bat ki pulit kliawat yin re kimlam ha ka step ko bobut ka khat santrik nailur arjar pusan lalap ya kemen yap jong i na ka jakalang haken ro bedang sna jakoi ke building ke bedang sna ke jengai tang kumba sispa meter e na yi hakani ga ju kasngi lapen kit ya kamet shanigrim sebanle ke postmortem but hakani hiru ga ju kasngi lala ban pendep ya postmortem balala it no ya kamet sigi bhaying basem haga khan rew tarik nailur arjar opsan latep don buram i halum jingtep jok balang ublai hanongra haga ni gaju kasngi ki pulit kilara yu khna abdang khat lai snem wile kai lang bat i haga por bi ja na ying ha khan nyau trik unalur arjar opsan pat ki pulit klapentip taw khna khlai snem udon kti hak jingyap jung hybrid insafira ha bola pla ki pulit badai jing sentu jung ha to jaka bad la kum tan lang ya i insafira bad hadin kata ingam jelop ha ka jaka lang ka ba jeliu tang siput ai bad hadin kata ban ya kamet jung i do mau postmortem report kapen i ba i insafira yap jelop kamdan kanu kanu dak mensaw ne ka dak subas niu ai ha kamet ka postmortem klabatairu baka jingyap chung i kadai hakatu hi kasngi blai kabija pa jong i insafira pediang ya kadai kaipot jong pulit henry baru suba ba omde tong ne khuna khlai sne morwe don kti bat kila bandon kti lang kiweru kakmi jong ne khuna khlai sne ru kampediang ya kaipot tokit jong pulit bat kampediang bu khun joka don kti ka jingyap jong insafira kajing tokit ki pulit kampat kut handai kandang yai peteng banti benia ya kani kajing jia ban tokit kamnia yu tau khna khalai snem ubran dan menta ha juvenile home